paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Nagna ako na mapanin di barangay hall. Ay, sino dahi tayo nakamuto? Ay, gistay pa'y nasagin na kot. Naglukot. Parinteng! Si Kagayam. Nangalam iti dahi ta motor, Maw. Ay, kat ginatang ko paray. Naimbag lang at dasaksa kayak, no da papanak, paray. Ay, manunga ti pinanggatag mo, paray. 100,000 pesos, paray. Nagginabatan dahi ta motor. Tinapay man kan soft drink, kagawad ko anang. Ilibrik man itangal daw ni Uncle Inting iti merinda. Ay, agyaman ak. Dahi taman ti kayat ka. Mabitla ang tamang laak. Ay, ibit pari ba dong dahi ta nakamotor alimabas? Yay. Unang ka, Elisaw. Ni pari ba dong manain? Adto yan, tigat-gatangan niya. Agaman kami, kagawad. Ay, aramidin mo dahi ta pari ba dungan? Nagalas. Itay pa'y arikos-arikos. Muna ta nagpardas ti panagpataray na iti motor. Ako namlan nagpaspasikat. Ay, kano hindi pa lagsa pa lumanabas. Makarengreng. Jak amu ano apay. Tuyang my love. Kwarta man dita tapag gasolinak. Kasano adi ka maibusan? Ket day talamanin agpatpataray iti motorsiklo tar aramidam ng agmalmalam. Agprak-praktisak nga rod. Ha? Anyang agprak-praktis? Ket no nabayag matan ana sursurom. Ti kunam kit day. Iparparam magmula nga da motorsiklaw. Ha? Di ka lamabaing. Uray tapod na nga da motorsiklaw. Ngam ninteng, awan. Ay, awan kwarta. Na, Ay, nagkarumatanday talim mabas. Ay, rabrabi ang agmotor-motor. Ay, disturba. Di ka pa'y kanina katuraw. Ni magkayam kabadong. Rabrabi nga umay mang disturbaw. Kagawad! Kumatangak man! Pag-aasay! Wine, mabitlay! Anyat gatangam aya kabadong. Rabrabi nga umay kagumatang. Ay, suray, kagawad. Umayak gumatang iti gasolina. Awan gasolina kay. Mabitlaing. Adto'y ti gasolina. Papanam ngamin aya. Inak dita ilay. Inak maki-birthday party. Kasangay ti kumpare kamay sa maray. Kahit rabrabiin tumanan no lumabas ka. Anya kumanukas ta. Kalsada nga ron. Di kumporme nga oras nga da lumabas. Si kamay. Nala, ingka nga rudan. Tamaturog akmatan. Disturbo. Okay, maray. Disturbo iti panaturaw. Anya metenday agpatpataray iti motorsiklo. Nagpigsa ti ungor na. Makadisturbo iti pannaturog iti rabi Tuwan nga raw. Salbakit di day tata. Kasla gagagara na tagpatpatara iti motorsiklo di ta kalsada. Uray kastoy nga oras ti rabi. Day jay manan. Ay.
Sa diin no nga taay at ipapapananday ta iti kastoy nga oras ti rabi eh. Nujak agkamalay. Tay motorsiklo ni pari badong dayta. Madlaw ko katuunin na. Grabe ay, yung awan pa'y ni ba daw? Na, iso siguro daytan. Makita day talaklakayan. Tuyang! Adakaon! Apay nga itaka lang! Nagkapwam! Na, makaungit ka man ay. Di talayang mo't Anya di talang, salbag kakitday. Manipod at daday ta motorsiklaw. Tila papanamaon. Day talatan jar aramidam. Maliwayang pa yun ti trabaho di bangkag. Siyak akanayon ti agtrab-trabahaw. Salbag kalaklakayan. Ay, Tuyang, pangasim ka di Rabrabi nga nakarariwawa ka. Kababain no damakangay. Pudno Mike! Maliwaya mo ti trabahaw. Gapoy ti day ta motorsiklaw. Siguraw! Mapan mo iyar aram day ta anya! Anya, ay nalabas mo ti panagkitkitam kanyak, Tuyang. Dapat kayo matla nagrunda idi rabi Kuarab. Unang kail. Kad. Nakita yun. No, sino di nakamotorsiklo idi rabi. Nagkaralabas di ta kalsada. Ni tata badong day jay. Ay, kunakon ka. Husto ti atap ka. Trip na kano ti agpatara iti motorsiklaw. Nga oray rabi ay. Makadisturbo iti panaturog ti kastay. Sapay nagpigsa ti ungor ti motorsiklo na. Napuyatan naklakit nga ron. Sinitar may di rabi ay. Nga mawan mat importante anapanan na. Dahil tala nagrikrikos dito yung barangay ti inararamid na. Kay kayat may matan nga. Tapno at nakaduwamay. Dahil tala motorsiklo ti kanayon asaksakayamon pare. Ay, simpre mo Apay, maday. Ay, uray ada motorsiklo pare. Di mo met sobraan unay Makadisturbo ka iti pannaturog iti rabi ay. Anya, Pag-aasim mo na. Tasan agaputa barot ti motorsiklo ko agpataray ka nga uray rabrabi ay. Kaya't mo ta ipatiliw ko ti motor mo. anya. Seryoso ka di iti bagbagam, pare. Una. Sa anak nga agang agaw. Wisit, dahil nga intay. Ultimo pa nagpataray ko iti motorsiklo. Iparit na ba wisit ka di kapitan. Nasayaan mo. Iti kasta. Sumardeng kamutan nga agpatpataray di ta kalsada. Unamlan ag mauyong kang agrikos-rikos di ta kalsada. May saka may Tuyang. Imbis ko mga ayunan na, tasyak ti asawam. Kas dapat bagbagam may. Salbag ka mo bakitan. Awan sir-sirbim nga asawa. Naa! Mayak, tao may kuilakokin ka na ito'y motorsiklaw, pare. Anya? Wayne, ilakok langan king ka iti 100,000 pesos, pare. Pag anok nga iday ta motorsiklo. Ay, kit pag-service mo numapang kayo barangay hall. Kasi diglang iso pag naikon. Ang naturak pa'y laag mo. Sa anak akasken ka nga oray nagasidagan kung saan nga importante kaya nagmotor ka. Nagadumitin na sinaom, pare. No di mo ka ba ilan abayadan iti 100,000 pesos to'y motorsiklaw? Wayne, kinsaan lang ti sungbat. Una, takas lapatayabon na ti motorsiklo na. 100,000. Kit no naglaka ita ti preso ti second hand a motorsiklo. Parambag kit di data paribado nga. Dala motorsiklo na. Kunablan asina. Napag-isaw. At dadakwaraw. Paribanak kin pariinteng di ta tersina ni kagawat kwa na. May man tamapanak aging gagatang iti danaw. Amoy, no niya ti pagsarsaritaan da. Tatabataw. Dahil ta motorsiklaw. Ang mga numadong par na kami dito tersina ni kagawad ko anang. Ay, unay kamatan ka ba daw? Apay amasapol nga idanon mo dito tersenak ta motor mau. Wenmet nga agpaiso pari badong. Rumbeng ko ma.
Iparadam day ta iti paraangan ti Tersena ni kagawad kuanang. Kasanungay, no damang takaw, kabayatan na gumatgata nga. Ti ko namkit day. Umay mulay parparamag kada kami. Mas daawak Di talabangir ti ayan ti balay mo. Agmotor ka pa nga umay dito ka nagasidig. Narud Pag kaysa andak mitay, ay pumanawak man langay. Mga nakasisya ko na. Tawan manin ni Badong. Manipod adda motorsiklo na. Kompormila ditan di papanan na. Uray saan nga importantay. Una yun na dyan. Umawawak. Hello, Badong! Tuyang, adak dito'y police station. Anya, tapay! Dahito'y motorsiklaw. Nabigbeg dakin kukwa tuyang. Aguray ka. Saan ka maawatan? Tinakaw dagayam dahito'y ang motorsiklaw. Sa dahin lako kanyak tuyang. Anya! Ay na, Kapitan! Pangaasim, tulungam ni Badong ka. Apay ngagsangit kami ito na rin. Ay, ko ngamin, Kapitan na. Ibaga mga tinapasama. Nakasta, tani. Santa nga kindawatan. Pangahasim pare. Tulungan dak. Pangahasim. Sino nga minti nangilakukan ka itiday ta motor, Ay, jak mo pare. Nasabat ko lang ijay ile. Hindi kwan. Una na nga ilako na ti motorsiklo na. Ay, sa nga pulo kit wala ang aribo a pesos pare. Tinanggatan ka. Tausa rin na kano iti pang emergency abanag. 12,000 only? Ay, wen pare. Iso aginatang kumut adagusin Tagayam, tinakaw na. Ay, salbag ka. 12,000 lagayam ngam ilaklakom iti 100,000 kanyak. Kwa pare. Pag ganan siya nakpay gayam iti kasta klasit motor. Imbag tadyak nag-interesan day ta motorsiklo. At tinakaw damot gayam. Iso nga anusab. Noan niya, ti iti daadusam. Hanya, hayo na yung tikastoy pare. Ay, Tata Badong! Nung aming gumatang ka iti motor, saan la adita igigid? Mapan ka iti talaga ang paggatangan iti motor. Tay legal. Nanya nga ita, tinakaw mat gayam ta motor mo, nga ka iparparamag. Ala, sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Pagloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.